Apalah di hamparan nabulakon di partiaman ni anak di pertumpaan ni buruan. Ima di saladung sipul mencalo pasok-pasok padong asaripeon nami ima anak pinubusmu. Dohot parumen nami ima burumu. Di salan irajan itu nat nabasana tulang na burjo. Di saluhu na di haroromuna ima tulang nami. Si jalo titim marakok suksumoni di hula-hula nami. Mulai sembunan nyari do tulalan di bersiap. Rapak do anak tulang nami. Dong pasti John di haroromuna mendapat kami takas dohu patangi kami hami nakinon di suara muna. Ima di bawah kamu parbuepir siana nyula di tangan nila tulang nami. Sahak matutua karajan itu langi pita-pita muna itu mata nomor tua di bata. Upan jalhok kami di hari namang ihut. Ima sondoko muna pirkok di bahul-bahul pasalongan. Saya pir matututon di nami. Lucu-lucunan di angka pangomoan. Ima tutu. Sok songoni di suara muna nakun natakas rupai huti hutam rajan itu lang. Dari bawah kamu doha pede kinamok dek kisanik natio. Nau kahonomuman non itu anak nami doho parumen nami. Mangu pabadam mai. Patay madiak ka namang upaton di sok-sok dia kaulus na gajak sa rabuan na pasatomu di partik ina. Siyang giyak masahap pita-pita mo nito mata na martua di bata. Dapat hatan tua na parjulo na mandok. Asatiyo di sumur gajang di bondak. Dapat di habi niya tarlumobi. Di anak pinapos mo na si gajang ni umur. Jala si torok dinopar. Tahu dia. Dokter do habi si raja ni hula-hula nami. Asa marmula di habi gawe marmula horas. Bendang mo di habi gondang mula-mula godak-godak. Romahan pa sa to sumba-sumba si raja ni hula-hula nami. Bendang ang marihami, gondang na humba.
kami tibak si raja ni ulah-ulah yang guru nami. Neng mas atau dulu sampai na tu raja yang guru. Antia pita nami tu nomor 2 di Batam. Sampai nauli, sampai narekan, sampai agabir, sampai narekan. Baik drama manusia ni kodam sampai. Sudungan roh aku tungnaso